Happy nih guys, Silver Jubilee. Ang main arni lah 27 December 2022. Ang ganito jisik bom lo, so do ita. Bope ni pai ni lock ang kun sing to ni lelap lo. Ang ganito dad lo, ang ganito damom po ita khoyar kilo nun cheng lo ni live long pen first time. Khoyar lo. Ang ganito dampo. Dai mo chto la. Dai ya ta. Ang tunang la na ya. Uy. Dai damom po ni ke. Oh, ngon sing na das. Langkung bapit selesai kajian teh. Memang betul, soalnya halus. Jubilee program tanget ajo program palo mane lotun ajo doji pu asi lotun ajo pan kado beton take Charlie lok lo puna take Charlie lok lo la punar ke rompi hem timung hem sob tum pangrum pet lo nitum mangke milik hem pamu nitum Charlie at lo nitum Christian kidun cenggot kitek dun cek alun silunji nitum ne pu ne pai ne lo nitum mangke tham pamu et dun ne lo mami ke cingtang pon yan dress ade lo lai ke lai mangke la tungge la sai lo apu ke Charlie lo lo adu beta nang telu nang ta kanu tao li sota tao kanu i heng nang puto sob mane ready lap lo ke mane alo apun arke Charlie le long tunge Ani tung tek ha tai pong man pre tha ha tunge Charlie lo thang si mo hadak si penepo hadak mo video na lang padang itong ke perform na video mangen kado betan itong na fans ready lo pini address OOTD kali OOTN outfit of the night nih outfit of the night nih kayak overcoat kok aneh kan bisa cincang lo kalau aku ini lo alam sur pilo bete kapega vlog sang klang po mura lo sini tuh mau hadak kerja hamle rock aja dead ansi mau nambah klang po non mangke itum Apart lo persi, ams namen baklang jat po. Kado ba ito? Jerusalem kidunia pan. Sada kecho atuman. Angke cholo. Apart amelo ana order ma. Gali apart ulang di. Ala kicho lu kecewa tipu ari le cewa. Kecewa pening gela. Emala. Ile cewa na. Aki mar fijenga. Lapulai ko gali ko. Are na. Dai. Kubiti mo la ka kini sa ko. Hadat adim biong chat tamat si setino lo adim biong chat masih hong si wang lam lo. Hong long si pinelo ke kan Charlie reng tipo tho. Adak lo sab ta dak sudah lam lo. Gali ko kidam da ni. Dak se Charlie lo nang ke
ikam tora komcho ningaro bi so ningaro holi tuka non tekres kami kecesi pondo langsung kok sudah kami pilih Anaman sekero pilo lapen apitu ini nada kasi to ang gado gawi fans kami dili tumhem tun kana tuhan kadong pajul 19 November 2007 ani nili tumapang Jisu nang wailo Jisu nang wai depen ni khoma phi distribution yung may pardon si nilip tung atau pardon ham along nang cheng lo lapen kelun cheng long cheng alun halo sulun sini tung ini nang tung kan pardon apui long do jisu pham jisu nang wai depen kelun long cheng alun do apui long alun along kongkep ya sulu alun alun tung kelun long cheng Christmas apa bilang lagi ni masih kongkep raisi apui long alun long kelun long cheng so si na tuan itu parti ko Oi, long hat, ngarap penbangun, dehai ayun tuan, pendam dan Oh
lapen nili mahai ko lokesorong pitu mahai tum lapen om konsing tum ahem tum lapen non ilitumulong jisu bana ding nunmi bida sing sinar ahem tum kan ala tum dang lang kon itu lun dinang dong pang ala tum dak silang epo rong he masor ahem tum lapen om bida sing om konsing lang tum ka Along sopor, emu Samson dan kacin lo baik berkata, belum dalam ledi. Kasih Yesus Kristus mengaget alam si budangji, maciong deng pisi, angdeng so. Nili budangji kecali damji ke, maciong deng pisi, angdeng so. Krinar kepen ingko rapuan, ati pila ke Yesus Kristus berthe kahace. Yesus Kristus berthe kahace lapuson hello, alang ipai miri aphan Joseph pen kapangri japhan raitang lo. Bon talatum cepangri riako pen miri karjong angkir pen ajok osu cepat hetang lo palam klang lo. Bon tapinan Joseph inu dhoromia muni lopo selang iphan patherang japhan yang ada si citi joy popusi matha lo. Bonta Joseph laka matha un hura mang pen hem po perangkena ceklang si alang iphan pulo. David asli Joseph nang lipiso miri aphan nang lihem ceponji thereri. Pima karjong angkir pen ajok si alang iso gulo. Miri aso berthe pahace ji lapen nang ilaphan jusi pusi amen inangji. Pima lang lamethang amuni ditoma phan apa bahai pen pejok ji. Muntri pen ajok ha hem pugan ji tanglang pacekong ji si lahai kado kabe plang lo. Athe ki hasro pulo. Cini kahan im sopi no roso cepat heji lapen asopo berthe haceji. Lapen alang iphan im Emmanuel pusi amen irji athe ki arna metu malong do. Ang si Joseph amek prang si empo perang kelang iphan hukum ki piason thosi klaim lo lapen apiso kan hem cepon lo. Lapen apiso sopo berthe hace cetik kelang kum dim tare long pet pasi sedelo. Lapen Joseph lapan Jisu pusi amen irlo. Maciong deng pi siang deng sobriner kepen engko rapoan. Tuh. Hello. Oh, ini tu hari. Non kilun alun hai. Mana ni aku banta rude tahai. Di, lasi rude sta meni ngoi nang ne. Lakana malun bina aku si. Lasa kapre kapre tu banta me rude ta ni ngoi nak rude ni na. Lasi la solun ni tu kilun ho. Mani aku rude sta meni tu ni ngoi nang ne ana malun bina aku si ni tu. Mena. Erun me. Nakam dulu. Nakam dulu. Ada mana? Ada cari cari yang deh. Ada siapa bu?